Yelhau Purup Singa Kuki Singa Gimarakta Achauba Irang Ama Tholakpa Yai Maibon Faumai. Kuki Singa Chathariba Ka Henba Thaong Sing Amadi Aranba Wafang Kaya Achumba Shaduna Ngang Sagliba Asi Athubada Handok Trabadi Lamdam Asi Yellow Purup Singa Kuki Singa Gimarakta Achauba Irang Ama Tholakpa Yai Haina Jeliangrong United Committee Manipurgi Maikaidagi Section Wa Thamkhre. Hiram Asiga Mari Lainana Ngasi Namdulongda Pangthokiba Paugi Mifam Amada Jeliangrong United Committee Manipurgi President Maibon Pauming Hai Ngarang Kangpopi District ki Manung Chana Laiba Konsakul ki Khunja Singda Yum Shanaba Lamtu Sengdopagi Thabak Chatharingaida Khulai Matik Chana Paiba Kuki Kangbu Ama Mafam Aduda Laktuna Athingba Pibaga Loinana Konsakul ki Village Chief Emchan Abonmai Amadi Village Chairman Di Adambu Tamthina Purambagi Thaudok Asi Kuki Singi Ka Henba Thawongni Mitom na Mapugi Lam Mulaga Laiba Haibasi Achumba Nate Aranba Wafang Kaya Hajinduna Kuki Singna Khongthang Kaya da Chatharagliba Ka Henba Thawong Asi Makhatana Chatharakpa Tarabadi Yelhau Purup Singa Kuki Singa gi Marakta Achauba Irang Ama Tholakpa Yai Hiram Asiga Manipur Governor Amadi Chief Secretary na Khulai Paiduna Lagliba Sing Adu Kana Kanano Suda Laiba Gather Sing Oiragana Makoina Chathakiba Thawong Sing Adu Yade Haiduna Logi Oiba Sapchaba Thabak Lokhat Piyu Maduna Trabadi Pamdaba Thaudok Sing Hena Tholakpa Yai Haina Mahangna Phongdoki Mahangna Makhatana Hai Jeliangrong United Committee na Lamdam Asida Khundaminariba Yellow Purup Sing Asi Yamna Nuksisana na Laiminaduna Ingtapa Lamdam Ama Ohenba Pami Asigumba Tanza Asida Mito Kharana Ka Henba Thawong Sing Makhatana Chatharakpada Lengang na Yengduna Lairabadi Yamna Chauba Thokhaningdaba Thaudok Thoklak Loi Hainingai Laite Haina Mahangna Makhataki Konsakul ki Thaudokta Senaba Sing Logi Oiba Action Lokhatkadabani RPIA Lamgi Wahauda Ngarang Kangpopi District ki Konsakul Damasing Yamlaba Kuki Sing Laklaga Konsakul ki Village Chief Amchan Abonmai Amadi Chairman Di Adam Tamthina Purambagi Thawong Adu Pangdabagi Thawongni Thaudok Aduda Senaba Sing Logi Oiba Sapchaba Action Lokhatkadabani Haina RPIA Manipur gi Maikaidagi Takshilagli Kuki Singi Atekta Choktuna Rims Hospital da Layang Chathariba Singi Phibam Yengsinba Chatpagi Khongchat Amada Wapamasi RPIA Manipur gi State General Secretary BM Charamana Phongdokibani Khongchat Aduga Mari Lainana Mahana Makhatana Hai Ngarang Thokiba Laibak Thiba Thaudok Adu Soikiba Lankibadagi Thokiba Nate ATM to murder ni haibasi yamna mayek sengi ngarang thokiba thaudok asina ahan basunate mamangda su asiguma thaudok asi kayara hanna thokhrabani Kuki Singna Chatharagliba Thawong asidi Yelhau Purup Singda kakak tawduna irang thohanaba honabani haina lawi Konsakul ki Village Chief Amchon Abonmai Amadi Chairman Di Adambu Tamthina Purakiba Thawong asi RPI Athawale Manipurna Akanba Mawongda condemn tawi Thaudok Aduda Senaba Sing Logi Oiba Sapchaba Action Lokhatpiyu Haina Mahangna Makhatana Phongdoki Manipur gi Irang BJP na thoganbo ina ubal langani Inglisingani kuntaruk manungda delimitation pangtongnaba center leader singda taksilli sarda BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Haikre Manipur gi Irang BJP na thoganbo ina ubal langani delimitation Manipur gi oina Inglisingani kuntaruk gi manungda pangthokpinaba central leader singda taksilli BJP Thangmaiban Mandal da Sinduna Khuyathong Pukri Asobamapal multiple soul da pangthokiba thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki ex-president Mainam Borot BJP Manipur Pradesh ki senior vice president Nongthombam Nimbas BJP Manipur State ki SD Morcha president Lanjagai Kamai Thangmaiban AC ki MLA Khumukchang Joy Kisan BJP Thangmaiban Mandal ki president Mutum Rajendra na thoram gi athoiba mitunglen oina saruk yakiba thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Makha Taraduna Bharatiya Jana Sangha Haina Lairamba 1980 da Bharatiya Janatiya Party Haina Sapong Lakiba Party asigi lusingba singna thamlakiba liklamda ngasigi Kariyaktar singna socially politically culturally Kaitharam laba India sibu amatuina India ohenab honari state asigi issue singda party asina Manipur miyangi interest da English ngani taratarita Manipur BJP gi lengak lakpadagi thabak tawraga lagli English ngani kolomdoi gi me ohumdagi Manipur thoklakpa irang asibu BJP na thoganba oina uhanabu honaba laibak thibani Manipur gi apunbagi saktamda kanana singnarapage haibase miyamna hena khanglabani Manipur BJP na laktringai kairaga leirambani
कांगलोन कायना चंगसिलक्लगा खुंदारकपदगी लमदम असिगी डेमोग्राफिक इम्बेलेंस ओइहल्लकपदगी थिंगनबा होनरुबगी ngasi miyamna awaba mayoknari हाइरोकी ममांग थंगबा वाबसिंग महादेवा खुबम मनाक्ता लैबा KCP PWG की केम अमा थुगाइदुना खुलाई कयामरुम फागतख्रे ngasi ayuk pung 4 rom taba matamda Tengnopal district ki masi police station ki manung chana hairo kalona ba mamang thangba wabasing mahadeba khubam haina khangna ba mafam asida Manipur ki lal holup ama oiriba KCP PWG ki kem ama combined force ki kangbuna thugaiduna khulai kayamrom fagat bangamle hairi पाव से असिना फंगबा पाव की मतुंग इनदी मफम अदुदा KCP PWG की मोबाइल कैम अमा लैरे हाइबगी अखनबा पाव अमा फंगबदगी कंबाइन फोर्स की कांगबु अदुना ngasi अयु सलोंगफम चिंग्या रोमदा कोइना लाकपदा मेरीलैंड खुन फावरगा खुलाई पाइबसिंगना लैरिबा कैम ओइरिबा वाबसिंग थक महादेव खुबम अदुदा थुंगलकी पुलिस कांगबु अदु मफम अदुदा हेक यौबगा खंगौदना नोमै कापसिलकी हाइरि मदुदा पुलिस कांगबुना नोमै कापदगी मोबाइल के मदुदा लैरंबा KCP PWG की कैडर सिंह अदु खुलाई तुना नाथोक्तुना सिंगलक्ता सेन की हाइरि मखाताना कंबाइन फोर्स की टीम मदुना थी बहुमगी थबक चथबदा यामलब खुसुगुलाई कया फागतपंगम की हाइरि लोइनना के मदु थुगाइरबा मतुंगदा मै थादोक्तुना मांगन की चथगिबा ऑपरेशन अदु अयु पुंग 4 दगी 9 फावबा चथकी फागलबा खुलाई सिंह अमदी गाड़ी सिंह अदु 4 लैनबा पुलिस स्टेशन दा खुसिनक्रे हाइरि मुस्लिम सिंगना अकनबा मवंगदा प्रोटेस्ट तौरिबा वाक अमेंडमेंट बिल 2025 प्रेसिडेंट मुर्मुना अयाबा पीख्रे हौकिबा इराय नुमित के नोंगालमदाई पुंग 10 चुमना पार्लियामेंट की राज्य सभादा ओपोजिशन की अकनबा अयेतपा मरक्ता पास तौखिबा वाक अमेंडमेंट बिल 2025 अमसुंग मुसलमान वाक रिपील बिल ngarang प्रेसिडेंट ना अयाबा पीखिबगा लोइनना बिल असि ऑफिशियल ओइना लेबाग असिदा चनबा होनख्रे बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ना बिल असि की मरुइबा पांडम असि वाक की लंथुम सिंह ट्रांसपेरेंसी लाइना लेबाग असिगी स्टेट सिंगदा मैनेजमेंट तौनबगी दमक बिल ओइना पास तौदुना एक ओलखिबनी बिल असि हौखिबा सगोलते नुमिता लोकसभादा वोटिंग तौदुना ट्रेजरी बेंचता अपुनबा वोट चनीगा 49 अमदी ओपोजिशन बेंचता चनीगा 39 फंगदुना ओपोजिशन बु माइथिबा पीदुना बिल असि पास तौरब मतुंग राज्य सभादा हौखिबा इराय नुमिता पास तौनबगी दमक पुखलक्तुना हाइरिबा नुमित असिगी नोंगालमदाइदा राज्य सभादासु वोटिंग तौनकी वोटिंग अदुदा ट्रेजरी बेंचता वोट मसिंग 119 फंकी अदुगा ओपोजिशन बेंचतगी वोट मसिंग 95 फंगदुना बिल असि ओपोजिशन माइ पाकना राज्य सभादा पास तौखिबनी बिल असि पास तौख्रबा मतुंग नोंगानबगा इंडियागी स्टेटसिंगदा लैरिबा मुस्लिम सिंगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग बिल असि की मायोक्ता स्टेटसिन बथुंगना प्रोटेस्ट तौखी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुना हाइरिबा वाक काउंसिल असिदा मुस्लिम नतबा नुपी अनि याउना मेंबर अनि हापचिनबगी प्रोविजन अमसुंग गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग हापचिनदुना वाक प्रॉपर्टी की खना चैनबदा खुद थिंजिलहनबगी अयाबा पीबगी मायोक्ता यामना चाउना खोंजंग सिंग चंगसिनकी मणिपुर थोक्लिबा इरांग असे लुसिंगबा खनबा हैतबा लुसिंगबगी मगुन चेंदबा मियोइसिंगना लुसिंगबा साबगिनी असेंग बलुसिंगबा अमगी मगुन चेंबा अफबा तुंगी मिरोल अमसुंग लेबाक सेंगनबा पांडमदा थोकचोम बीरचंद्र अमदी यूनिटी क्लब न सिंदुना ngasi नोमगी ओइबा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे कोंगपाल कोंगखाम लेकाइदा लेबा इस असिदा पांगथोकिबा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा इस असिगी मैनेजिंग इस्ट्री जोतिन थोकचोमना फोंदोकिबदा ngasi मणिपुर थोकलिबा इरांग असे लुसिंगबा खनबा हैतबा लुसिंगबगी मगुन चेंदबा मियोइसिंगना लुसिंगबा साबदगी ngasi मणिपुर की फिबम असिदा यौरकपनी हाइकी पांगथोकलिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असे लमदम असिदा लैदिबा नहा ओरिबा सिंगना मतौ करमना लुसिंगबा अमा ओइना मांगजेल थाना मियामबु लमदिंगनी हाइबगी मतंगदा चाइनीज मॉडल अमदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असे पांगथोकपनी हाइरी